Bonjour, bonsoir, c'est Lisage. Non, moi, c'est Pierre Réginald Boulos. Moi, c'est papa quatre petites et grand-papa deux petites. Moi, connais qui ça yon famille qui a passé pour élever un petit monde. Et moi, tombé sous photo cadavre Evelyne Sincère, sous pile Fatra dans Delma. Moi, choqué dans entrailles, moi, indigné. Après criminel yo fin kidnapper Evelyne, yo violé, yo humilié et puis yo tué. À ta cadavre li yo humilié. Aksyon kriminel sa yo revolte m. Yo fè d'lo pa sispan koule nan je an pil moun. A ki ke pou yon moun komet kalite zak sa? Map suiv rezo sosyo yo. Mwen wè an pil moun indigne tou. Se normal, paske person pa kon ki le ya prive sou li, ya prive sou nou. Krim sa, son krim yo fè sou l'innosans, sou la jenès, sou nou tout, sou sosyete ya. Se la vi nou tout ki menase jodi ya. Konsyans sivik mwen pa permet mwen rete san pa reagi. Men mwen pa ta souete reagi pou kont mwen. An nou fè yon feso pou nou di non. Pou yon fwa, an depase klivaj yo. An pa gade pozisyon politik nou. An konserte pou nou wè ki aksyon nou ka pose ansanm. Mwen disponib pou m'pale ak tout moun. Nou pa karite ap gade. Nou dwe presse, fè yon tèt kole, pou nou denonse, kampe an kwa, epi revolte ansam kontre insekirite sa kap mache si medey nan sosyete a. Li lè pou nou leve kampe pou nou di non. Non et non. Ase c'est ase. Nou dwe frape pied nou pou nou frene machine lan mo sa. Merci frère Maxime.